Baš je skučeno. Koristi za ovo. Vidiš, ovo bi moglo biti kontrolni toranj. Tamo ili tako nešto. Isto skriveno už kontrolni toranj tog aviona. Znaš, oni su isto morali imati kontrolni toranj. Pa naravno, ne mogu. Mislim, mogu, ali ne bi baš pretjerano išlo. U autobus sigurno. Bez kole, molim te. Opet desno u raketno skladište, a ovdje sa lijeve strane na kraju tunela je bio bunker u kojem su ispitivane rakete. Svaki 6 mjeseci se mora ispitati raketa prije nego što se može staviti uopšte na avion. Znači, sve se ispituje po checklist do pripale rakete. Dok je ne smijemo trošiti taj raketni motor. A unutra, bilo kakav izvor, recimo kad ispitujete ptice vođene rakete, bilo kakav izvor toplinski, i kad prođete ovako pored te glave, Ajmo. Iggy Pop Marley. Evo ga. Been there, done that. Tu. Stani tu. Tako. Siluet. Super.